Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Freefam TV. Reka twizere ko muri hose mumeze neza. King James Ket Kavuyo na Shadibu bafashwe barinze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Mumeze mudushyigikire mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha. Polisi y'u Rwanda yafashe abantu 8 barimo Ruhumuriza James uzwi nka King James. King James twavugaho kuba ari umwe mu bahanzi ba hano mu Rwanda bakunzwe n'abantu batari bake kubera ibihangano byabo byiza, ndetse tutatinda no kuvuga ko ari umwe mu bahiriwe na muzika ya hano mu Rwanda ndetse bakagira n'abakunzi batari bake. Yafatanywe kandi na Ket Kavuyo ndetse na Mbabazi Shadia uzwi nka Shadibu. Shadibu twavugaho kuba ari umwe mu bakobwa bakurikirwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram, kandi ari umwe mu bakobwa bakurura igitsina gabo cyane bitewe n'imiterere ye. Bafashwe barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Bafashwe kuri uyu wa kane tariki ya 29 Nyakanga 2021 bari mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza. Bavuga ko bari bagiye muri ako karere mu bikorwa by'ubucuruzi, mu gihe polisi yo isobanura ko bafashwe bari kunywa inzoga barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Mu bantu 8 bafatanywe na King James harimo na Shadibu, harimo ndetse n'undi muraperi hakabamo Ket Kavuyo usanzwe utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivugwa ko yari ari mu Rwanda mu kiruhuko. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba CP Bonaventure Twizere Karekezi yatangaje ko bari mu busabane. Ati yego nibyo batawe muri yombi ari abantu 8 kubera ko barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Bari hariya ku kiyaga cya Kivu mu murenge wa Boneza. Bose bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Gihango mu karere ka Rutsiro. Murakoze mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha.